Your mama. Your friend is second years Christo. Aka Ghana no say ye Crophobia. Kaya pen crank, kaya call fasting. I'll pompai for food 1 week. I need it second of way. Anka MPP a banko phone nanka Jabobe Yom Yamama money him. Oma disca bonny ankasa. No, was no, my man can't send me child. Some call, many me be a new be on person for TV stations and a TV station abandonment. So, so far, but I can't ask him where you are. Me TV station, be trim. Me trim to a yamma, grab and pine through some coming through Yase. So I come over now to see and the light, but me and Sano. Light in a sa, Ukotwa, and yes, you do seek and quama your side too. And to Ukobusa, or more tongue candidate now. Say light in a sa, not light in a doom. Yes, I know dear, ye Maya sa order no. Yet the another caddy, Neso Muno, and Tessa. Carried in the buy and Cassava before we breed them. Mamma Corade, why I so or more. Omodason and Namwa, or where they carried in the buyer. What you know because 2018 when you know quite and Ghana how Bianca couldn't do it in Japan. And yes, man, baby. And the mama power buying. So, Auntie MPP phone gumpa Ghana and fire some weighty. So I have insurance. Or what you want to what the mistake, what the who insurance yera. And I say, we know Dinas Sammy D M in Omwe and I M I A M no way and I M. Just one letter. I was say no me and I know. Because some say 8 million and them adia beto ho. Eda ho 8 million. Yeje. Sa 8 million na mistake ba mo je de koma hwan. Eno na NDC for say omo be account more than 80 something account. Aye individuals MPP aban no tax do na afa ho. No mo chedi. And ya go a day Prophet Abraham ya no eba betwetwe enkomo ntime so obenya abotre e dia hwehwe akwayi enkomo no enkosi no na wonye bibi e dia fima fima so se ni mu a obe subscribe dem channel we too much gh e ya kai na fa do ni kan so am upload bi ato mo pe o first person na sa e bit na comment se wo rem kama hu nyama Prophet akwaba Mejo so ba he makase adumura wa maya hode aban versus sano NPC ebeba ni na uka asofo na omudi mu akotena ndi na miadom NPC aban ba yi expectations anaga na for ehwehwe ho de eyi bebre na anu ade ya na Parliament House omudi budget nkoko tuja ni na Ghana for hwe kwantitiri any taxes or cash will be yefu ho they need to say COVID 11 and I feel betting. Meaning, I will say, or must quite be a few. But it's equal to them, this is TV when you can transfer. What can I say? Medas Minia Bacassia. We are Seno, and I said Ghana no. BB and Sia, who know an answer for. Na your mama, your friend is second years Christo. Matudino. Former President J.J. Rawlings on baby. Junior Jesus. And this is for the Benya Sardino. A Bible and Timinia. Na o mine say yam pen of Korea and can of Korea. Ye bebre. Mama buy na anyansa four. And yanya chumni. Nyansa nibe who's an NPP abino. Or mudu or mine. Oma di Ghana wo na ka Ghana no say ye Crophobia ka ye pen kran ka ye be call fasting I'll pompai for food 1 week ye need it second of way anka MPP aban Crophobia nyina anka duabo be nyom ye mama manyem oma disika boni ankasa adwuma MPP ye enye juma ben o say anka no kura ebe o se ofa kwan pokwa seton sawom ukoba ya na oka asai MPP Jumadi no omutimi kwa Asante region akobo buso around about 2 amena agu ho so mba ba yakatre ma sa ebeto aba
omu yusu ma dwene no strategies bia bi ba Nyankopon pa omo so ntoma na de on pen kore me se mama fomu a no ye de enya meka ana me enya se abai bia ma me bibi da abai bia ma me hwe ba bia no kore wono na me de ato because budget no so nyante ye bi wo ha latrika credit aye tono e ko gunkrofo botum dare beautiful bill na ye ai ye bi accounts criminal corona accounts na sika ko gu MPP aban krofo botum no mo chedi asema wo ki beautiful wo nyina so na MPP aban ko mo ankasa wo nyina so nyema na menkonya omo apese no me ka asem a no omo wo so no ma me ka asem bi nkyerɛw se me kɔ na nyame bie me ni wo bibi ho na mpese me de kɔ TV station so na TV station na bande me se o ka so fa bra o ka sa asem we wo ha me TV station e be twam na ma jai page bia na tribe ya omo makwai na ma jai se o ko ka MPP fo be to ni asim station no o ha ba se Facebook o se TikTok o se de o wane ye twam o post a enko bi enti enam so ma korono no koswa na eni pantime nka na banye baaye ana wo be hu sampa na korono na ye etwuma wo to ni tire se sia na asa na da me de tena se hu se MPP aban aya koronfo pa ye da COVID baaye na aban na da so se yanda light for 3 months free na anya no kore sa da korokuranda which your light bills at time me talk me asacho me twanto nyame ma agara dan pai firi so nko me firi wiase sa pa mo wada na so se yanda light mo bo so me miensa no light na sa ukoto a enye se ye do sika no kwa ma ye sa chew enti ukobusa omo ton credit na se light na sa na light na dum yes ai eno de ye ma ye sa order no ye de ye no ada kade ye na so emu no ente sa mpacho order light mo 3 months I want to like the and that time can okore nyame anim oh this say tie me ye nam na ye de car ana ekọ ana ye ba wo kan okore nyame be protect wo nkwa me kan okore sa ta me da light man ka me kan say odifo bia me won de no kwasam ne say the light na nko off sa time de ye nya light off enya off one to credit esiso sa ti ma me kan sem kire ho me say se Ghana say ye ja propaganda te say me ye sim me ye busua wi enti part we ba wo ye de enya mekata so ya nya sa de na nyam som ni Ghana nyam som ni bia proof no kore enti me kan ko na obomutu okura meka hwe da bia me TV station me kan say eno ana me kan se me kire ajaba ojaba so ojaba ye se wakọ na oba bi kwada emma enwene we ma otim pao na me odifo aba ma 10 eba ese me no ma da emfa me ho onle jiso bi yire ka ho ene me dweno se bible se ma okondo yanko yire wa anka kire se e ma okondo mpena ho wo se ma ho so for as an wo ya diversity as me na be ya odi asemi na mi se sofo utimi de emma asemu susu se obi be kasa won na da emfa ho asiase wo trosem no mo enti na David trose me hwiase mprenson mesa sora mprenson na bible say de wo hwiase no tie o ono ohia hwe ti obesore na de ogina ho no enti de wo hwiase no sere na kyena wo so behwe ho enti na Nyankopon hu se tini bia ni asa senke wo tini ne de anka bible no tworo sa azofo emu wo tworo ma budi twitwa mo ho dabi ma me ka asem nkyero tworo sem kura so ye menim na yentimi nya de pese ye kanya sanka be ye more than that e kire se tworo sem no Abraham oware Sarah Hagar Katula Genesis chapter 25 verse 2 wasena Katula awu ekine na Abraham pena 4p ana Abraham be di ka akogem odifo ne wo keke nyina ye time wa na Yesu maayo na ya pamda danim Abraham time na Yesu maaye David motami ya na mo kan de sese mo hu na na e gbakotu sisi na mo de twitwa mo ho from Genesis to Malachi a chana fase kan twa
and Kababro be me young starting Matthew New Testament and copy relation young can kind. At ye beer, I mean, by 150 a say where we yet. Dear, a 1 million, why I say any 50 a say, neighbor yana we yet. Trust some at the home, I could antenna. A do be an anchor down to a Yamasomono. Yes, say Old Testament. Old. Oko to Bible say, oh, wait, say Old Testament. I don't know when you say Old Testament useless. Now, more trouble about one chap on the find New Testament and I'm found to one and kind. What's the American? Make sure I say, many and son and a maybe umpire. The Acabia may more umpire be. Eh, Diana, will be here. I know them is selling me, and also make can't pee. We all know how to wire, letting now. Will be here and pet. What's your chino? Some of family young Kumoja and I'm a young cra, and the copper when you're sika, and also many. Some of Coco to bosom at what bosom a cover, and also many. Asa. Diakabi or the Bam live conquer meeting a Jamai meeting a bo, stock meeting a comb, and solve it. No, and Cassa. Me person a say. Yami so pine, some my young comb, but I know that Freddy this as she has said. Into quarters a wash yes no More, sorry. And as I say now, Canadian, you will come back as the Biashore. Sana Yamsumeti. The only do ready, catch with the question sorry. One could put one tear with that. What's the one you know when you for a weird year? I'm afraid they need to wear more as so to down number one on that was got to know as you now go for a year what Pajari saw back. Oh, sister Gafra. And what is the other day? Oh, it's next time what Tragata said, or try or see on when he better was 8. A dana me Tragata, Mamma, and young on me straight. Tis say the mammy belly. Tassia, me pass ye. Okay. Yes. So we now once uncle sure. Now Jabba starting Yamsum and I saw for what is all for Bada. And yet this is the first time. Yes, say, oh, yes, yeah, that Babos body I hintano. Bonnie I hintania bonnet. This is Bonnie a pea. Say, oh, you're born and Yamin toss one is so red. And you want to be as Yamin is up on an two more. And then Yamabed yet tomorrow who could I am man over money paying himself. Until I catch it, David so born in there. We are in Tassamo. Namede may actually be asking them all who bear who born and never. And the time and Yamin planner said, obey good David and Nimas and Yamin and Adrian said, or man punishment what the oil. And the Bonnie I think that I am correct. This is the happy. Oh, dear, for some ben okay. And the Bonnie am for shit was a woman because the Bonnie is out. Daddy, so Diana could do Yami a baby PSP. Now or so no, the petting a pet. The so community papa could be 100 million. Would try could do the 10 near chino. So I done the Yama chance would trunk 11. Into crew I am man, son of until the Bible or some moment in the oh, must she ask him. So she will not know what's sure. Now the chance until Bassa any down. The finna was about the power soon to my many paying who said they were tear. Sanity. Okay. And say, Yama so many dear. Said the tea beer and the political, you know, Moyano. Ghana, your mom pie. Team and your MPP in DC. They say, Anna, winning political way for NDC MPP. Or when you know, your papa. The entire car must shamra to her. Sam and a young person can walk off political way at the Abano. Namarano must shout to honor a coronal. So we free a band. No one yet 10 years at your dimensional. Until now, I can't see a saying or 80 saying. The 10 years of a counter is watching another 2 more waiting up for general. Second one, my shot will be. So when you are 50 plaza, won't me be a president. Until over Bola Goose or Krafua or my gene I am married. On a more foul. Share a present what Pierre Burkina. Oh, so currently 2024 election, you Chada so near 50 plus. Obijin, why Chada? Wafa. Well, yeah, my own vow. One by your MPP, the Baumea, your water could to your chin on what to a minute. And yes, I said, my man cast him and chill.
I was set Yami Jeremiah. Ah, no, what 13 years, Jeremiah 1:4. Nyame to ye somewhere. First Samuel chapter 3, no, what 12 years. Nyame, so we am miracle, you know, or catch a different is when you. Te mame fa Samuel na kope baby tena o ka kire Moses o se wanyini mame fa Joshua na kope baby ukọ nyame mfa obi a na adwene nyini enye ne nti wo se na do duru baby no duru be ohini bi ho se sore o duru baby no yesi o se nyese na yesi kwa nka me kwa me mfimo wo so ko ka kire votafo se ye to aba man to ama me nyame kwa na aba nka me kwa me ma o metrem aha akwala abofra nkasa baby adwene na duru no asabe te se ni tesa unyin duru baby adwene na te sa akola ya wo 3 months ente sam kofo no biara ebu o man a o man no kwa hwe ase ente twa se ye sam panifo ni na free system no mo we via kwa na we ya be via ko sa up and down MPP kwa na NDC aba NDC kwa na MP sa ana ba MPP dey say pa dey o mo ntime ma dey so mo timi Dabi this year for mo di for the two party no so odi for ni Ghana na ah na edinfo yi kan komsha egu abonti wonti bia sesen set 2028 abana ye babeto Kennedy the MPP ba power wonti Kennedy no ono made ka hya na ho kom me ka kire no da eda YouTube Kennedy na ankasa ni odi nchimo fra me the video no besa no wo hwe yi a me kasa update ho last year mo hoton ana me ka kire so on free the MPP name on free MPP dinim o de sa dini ba o lusu asema me ka Ghana panfo nyina ni se me twanto yambe cheme na me yi video no ma wo mo ansa na beto aba yi ansa na beto aba ma Kennedy ne akwa we de say ba wo me ya no me ka kire Ghana I Kennedy ene ne nkrofo na NDC nkrofo ndodo na afa se mo am yi Kennedy na mko yi ni pa foforo a MPP party na beto fom me ka kire Kennedy so oyi onya onkofa Kofi Boache ebe ne vast o NDC ni de ba kofa na bra number your vast mu betie bu Ghana Kennedy ne ba en kasabra MPP for bebere dem mama kora de waya ete so omoa omoda so na nam ho a omoye de Kennedy ne ba ya ko cho no because 2018 oye no kwara for en Ghana how bia nka na kora nduru kene Japan enya so man bibi odifo ye chi obi atum ni se wonim se enye mresa titiru se nipa na kwakoya amonyuni no e wo se wodi kan bo ni kwadu na ade bebo no e wo se wo na wo bo nipa ne kwadu se wawi aban sika no e wo se wo na wo prove se sika na wo mi bo ni kwadu se wawi an se ni nete ye de akokot ya hwehwem na se odifo na ebo na ansa na so twin bi wo wa ye de ama no national health insurance omote ona se wade mistake wade insurance yira ana se we ye na odi ni sesa me di MME no mo ye na IE MIAM no mo ye na IM just one letter I was say e no mo ye na I no me kwase so mo se 8 million am de ma de beto ho eda ho 8 million yeje anti be kasa why na sa 8 million na mo de ka twa wo man sika a mo de a print sa 8 million na mistake ba mo je de koma hwan eno na NDC for the say omo bie account more than 80 something account aya individuals MPP aban no tax do na afa ho no mo chedi na ya na ye mo wa so mo ye sa ni ma nyansa bia omo nyinte omo nim sa aban foforo beba ana se ya na me hu se bia omo nim omo se we di na yeso ye di nto oba kwa wotimi yeso ye di me tin kirase ye Ghana for so can say we na quite political talk NPP ba obo NDC subo NDC abaye obo NPP subo aban na sesa na NPP bo no obo NDC subo enti no say we di bi kra na we ba we ntimi nchi because e dan se bo aban ne be sesa am opposition number oba won't asedun katia be ka asem bi ono kwa de me friend 2014 e chene so be lusu no asedun katia number me friend no so wa Canada Satam the number na your voda 020 last number 94 finfin me nka me friend no man ya we say
NDC be lose 2016. Okay. What's it? Me I said look at your for corner. I'm catching say China had here. Say NDC and lose wa. Na se o ma fa ade na personally. Say we di dia. And the mama ba wo ba yi. So antime nchi MPP phone gumpa Ghana mfa yin some gueti. Because said look at ya ba proof say omo de omo be che omo. Na so omo so kono ma di wi omo so meche. So the nada na sa no na be dada here yes say no kwadia me kura metewe se mo se mo chime se me proof MPP for from so my ya menya na bebere be omo ba mo se too good me boa chama wutumi ye den o ye gold dealer se me na ma wo yi me se me pese ade wi mo de me babia de beba fie ha na ma pama akopama bonten sufo na me baba akọ de ba fie ha na me kama no tuma me ye den okay home me ye koromfo tenanado ye koromfo one chama wutumi odifo chama wuntimi me tire wo se tie me e bia no license or dey adwuma o den or license na wo ka se owo no license de e two form a ensay asase no ukuta license dia na license. What the meaning of the license your people could actually say a banner authority so with me to go. Me busa say sa wo pama dia na ma oba ko tu dia e me oba no tu dia ensay asase ana. Won say wo mo kra license no. Omo de aban na mo tumi ne se ne wo kan yeye. Enti omo adwuma ne se omo tu gold ni wi a. Omo san esiesi asase no se be ye ne nkofo ha wo ma. So ho na wo de be call dem wo gold dealers pia omo nim chama won tumi site. Na omo be cheme NDC na MPP phone na me nante ko kire be dia chama me amani tua me ka cho se me ko pristia me ko bogoso me ko takwa me ko wasa kropon be bia ni Ghana go site wa me nko ko me ye go da kwankire a me nim site a chama wotumi tuogu a on timi kata so na me busa se wotu na kata so a sira asase ne be yi ana asase no what to form adano kokwa ba ni na osade kokko na kata so asase no dua bibia wo a enye yie biem ana silent na te kokko enye yie biem enti eya lo ana mo ba no se yem pam nkwala no na yem panyimfo no yendidi ho to ma di tiama aboroso enti he sa MPP aban no Kennedy nte no ho ba Kennedy ba MPP mu dia so mo hu sa nim dia no se de me ka kire wo tetete na me sam de wa fa na wi wo omo na agin se wusu bempa na ado omo nya wusu bempa ayo omo nyoma wusu bempa da fa he kwadon omo nipa ba ko anu boro nipa dodo ano asofo dodo sai na na wa MPP mo obo bompa ma MPP aban ndo ba che so wusu bempa wo tumi chen omo nyina sa he chiri didi bi echi na me kire wo se anu boro no wusu bempa wo de nipa 10 si ho a ontimi ka se wo ye macho nto be buru nipa 10 sana adom tumi mu no honhom te ente se obi eka na se asofo dodo bompa se wo nipa ba akode no enye wono aspese eyo omuma mo boni ombe pu ya the person tese di preoccupy ajewo mo etini mo omumu nipa ne do ma wie sa na wo chama wo ntimi betena aquatism powers na wo kwaye yina na la 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 mo ntumi la mama me so magda oboa ahuna fono eye sa ni no wenyina hwe ni kotere yem so obompa edome bokoro no o ma didi no doso a Nyankopon po kan Zeka 28 o se de wodidi boss no wodi akogya e de akosie korade no okọ dan okọ hwe ne dodo no sa ni pana meto no so re TPP for the dia fele ni o to kare jasa what they are saying now, aji boom, driving license boom, license car boom, we are boom. System now you 2 annual ross. On back 2 annual ross, neda 1,750. On back 1 year 2 annual ross 10,500. Me koto annual ross 46 million. The following 2 weeks I me koto now about 86. Ya turn 5,000 now 4,000. Bam! And they are tossed with tax. Senka ye mistake and I come sabe twice wa.
kaje se me cho se otiri mi nam twitwa na me noa na me we Odifo who can be say NPP and as Honorable Kennedy ebetimi aba abedi Ghana anymore. I just want to know edifi NPP Alan Kojo Chemanti nipa bia na ono so as possible by president or say no who difi NPP mo say no election kwa we ni hu bi okodae Kennedy beti no ho enye sa faith na bi no so besafa en fa Kennedy kototo Alanka so ho spiritual grounds the power of the nation yes so be wo or my to me and assassin to me no mfa Alanka ko compare Kennedy wo dey nti na wakanesa na so wani so wani dia try so from an honam from sana na there be all over spiritually and physical Kennedy is popular anyame person di president dia me sere Kennedy ne say asem bia ba opo onja saade no kontete so e pono doso na oye nipa o te se me odifo Abraham asem wi no Kennedy ne gina yete se ba wo me aka ndi semba o me ka fro mo ka kire wo mo se mo yi Kennedy man be di NPP ni no to yi nipa foforo dia e na mo pese mo de party no competition ne kan na ya yi na na do anya yi o video no me se me post ama no wati e wo ho an komutie me and that time na ka sa me NPP na waso ka NPP waso so a ka Kennedy be chuma gum because o ka kire mo 2018 se na na do na COVID mai o mo de akose COVID na aba na Ghana ye de Kennedy start bo mo kokko 2018 se tax cost do nti mo man se de mo bu no kono mo ma me nda aburo cherefo a mo go frene se o pe kasa do we ye se do ni nyina ne se part na aburo cherefo ne bi ni je no a Kennedy bo mo chi na eyo mo hi but I know na de mo wi na party se Kennedy am lead for the NPP NPP ni pa bia obisi so bia the NPP for aya kono mo ma for where the game akwa we ko to nyom great ampon kwa fra great ampon na ka chance won kwa na rad ne nyankopon nyim no nye ani da no hunu mo efiri sa da na me ngini ni pim se nyama ho te guy ni nyom no ne we na wo kan ne campaign song no ana wo be gina ho ya campaign ma NPP aban so mbe sa ba na ya no ye nkokon keten no na mumu se great ampon se nyama ho ti mo a wo ani wo ehu ade NPP for your marry now ko to nyum back afi na asa to nyum ba pa acho anka ye anka se ono na aye be ka se wa ye the honorable thing ade a edimu na wa ye ne se wa ye edimu abeya campaign so onimade a ye edimu a onimade a ye edimu a uti de meka no kanya sa na wasem ko ye ko bompai bi se nyankopon se won betinya sa be to aso ana so we as ni bi na to sa nyum na kan ha me ba wo ye nya wo se wo nya me honhom na si so ma wo to nyum ada na wo de honam ye nyuma because wo mpai ye hu se because me de na maka to wo se percentage na ye to aba ye nya na ndi se betara na ma di kan so aka to wo se 2020 no NPP be lusu at 2020 no corona na mo de tra so NPP nyame ma Ghana so mo fa nyen senso de for 4 years no mo hwe NDC na NPP mamu no difference me kan ansa na ye to aba we 2020 2025 aba we ya 24 ya dia wura me kan say akufo ado ye man 4 years entinya de obetinya ba biem NPP betinya to aso biem 2020 no nyame fa ma omo de korono ene takasi a mo de government power no mo na fa yetena so na nado ni NPP paying for MPs bebere mintimi bo mudi e friend se no kure abane de o manfa MPs MP ni friend o kuro ma ya ono wo kuro dia wi mu ya o friend ka chem so Abraham wo se kwana ye free pokwase to kuro kwadi ensawo mu no MPP akobobo se first one Oma bedi awa kwan no oma bo second one oma di na sese di omo ye na 11 sika na 11 na ma individuals na nie bie nto kwase ne sika kase ya o se deposit mama
ante tax na wo so munya de koye kwan no aka ante kwan na be ka ampa na da ho no ene se kwa odi fe nya nya efi se NDC so aban ba yi so ba beto kwan se 11 na wo mode ye de a NDC aban o si 11 we ye firi ho se ne kwan no be de ai eno ye mama nyansem me no me no timi decide se kwan wo ni me se so to a na kas na keka kwan na ya amna ka bi won so to ne so ne tai onim se ya amna ka so kwan wa kotom na fa block mo ko ni nyina na ya ka ho the last time they did 3 hours no move ne jira faako I was out from Sawom to Amasama ya odifo no mu se be san atras abusia ye ne prophet Abraham na etwetwe nkomo na no kwasem nyame anim ne se saa poko asensa wo kwan ne de Ghana ban ye serew pe bibi ye wo homa ye fise ya nam kwan no so ne titru ene adrawa fo no wo mu bre ye pa emfutura ye kuom ne se ne mu ka asese ne ma essay no enye asem keto enim se aban sesa na aban ba foforo se ya eya na ne man bo ha ekosuro na nso we de eye kwan a eho hia kwantin pon kese pa nti se no difo ni abre a wo ke ye nyina ye sere ma ha ma aban se wonhwe na wonye bibi efanfa ho abusia ye ne prophet Abraham ene kusu etwetwe ye nkomo ne ye to aso na ye bisa se NDC eba ya de ba kwa ye hu se ekoso na kenim se amanyosem na kan to kwa bisi na so asofo ne ntem no asento kwa bi ekoso a obia kire ne bobre se menam de ne ba afia ye den na ase bi ma ye dikan be de akire ye bopini prophet ne bisa ne se asofo ntoko ya ekoso say na te ebebo mahama mu na na abusia ye san ko prophet obi odifo minu aba akese fejide se onwan mu ntoko ye omuku wate we hu so minu aba ya na asofo mpanyifo no kunyame adwuma ne mu ase ma men ka asem be nkirewo yemusa osu be mpase de obedi bonana ede ntinu sa question kakrake de na ode o mai sikaye ana menam de ne bae de na ode ye ma men ka ade baako awo NDC party ne mo mama was sofu bia was so gini tumpa Ebenezer eya da ko iya do yes enyo wusu bempa opambo mama so was sofu a was so gini di pa Ebenezer ya was sofu no bi oka we call ka say we so call e bi te say sofu on de kware se wa amfa no ho amandi se bia hono ne ma na ba ye de what don be be o kuma se adumti woti wa nye fet e won komhyem wo ye nya twon komhye wo ho kire se wo ka kire mama se kofa dance die na we so ko se me de nyame asomdie ma se hwan na o professor no ehuo Mary me gina pinti no di fa Abraham se NDC be MPP be lusu me gina se wo ye difo a me sa time no se mukuta dom te se de mukuta aya na yenke to duru be nyame pagya yusu ye but mpanyifo no hu enam se ye ni dom ay kasa che but yeso ye kasa media no so a enipa na bi fa de ye adwuma amare boa party no cause me campaign se MPP be lusu ti me wusu be mpa de man free MPP ye chi no a wanya moa ana man dwane ba NDC anka office na na do horu ni yakoba obi a wo se moja won nsem wan wo ye koromfo wo ye se leta wo se nyame sanka so ye koromfo bi sa ono na mo wa no kora wo ye difo ye se no kora de se wo ye difo na duru ba bi na do honam nyoma fara difo sam no ma ye be fro difo hunu wososo se owusu bem reverend owusu bempa enti na sa entokwa ne koso asofo ne ntema na asofo na eni do asofo be na ekon okay ma men kire wade wo ye sofo na okoma na me mama bae me na me yesi bae a ndi ankasa na wonni because me vote we wo vote we ena ko bia be kokoko and office ye dama sunsum from yo ye adwuma dia na wo be ye ma men ka asem kire wo vote no say just my bompa ye kora se de tibia di pa ba ko na be fa nyame na ate so no ye de dwuma dada okay and pai bo no sport obetimi abo nyame se ntie debre ko bompa ye se abofra one besba wo no ma nyame nkunu wo sere nyame wo pai bo ne na hemfo e ba de ka che se pai mi ntie mekunu ampa okunu that is Ebenezer ko bompa se NDC mra na wo ya akwanchere nyame me nso mu a enye yie Onsu be mpa kwaye na nyame so mu a enye yie
Okay. Nyamena kasa te so no one decider we decide it is o court wonya asem na we want a lawyer adal judge na be kasa e say no wo lawyer na kasa otimi won hey come on tum en person bia mo fa no ko bibia no ho be ka ye sha nyankopon ye judge wo tena na temwom no side won na hinkonwam se say na kwaye ana e bia sa na wase ko enye nipa no to munya sa and say commissioner sorry attack mama because from 2020 I'm society say NDC MPP be lose me friend Gfas so me lose me friend Pokwa Jama MPP DC kwabre me catch so me lose asem o ka say MPP to tia mo no munimi o say Ghana for to tia MPP anu munimi ansa say mo aye no DC ne catch me pain o Pokwa what me kan ma body kwabre kuma so kwabre man ponten DC o Pokwa Jama asem na meka no na nakosi NDC chairman o dweso a cha akuru meka che na nakosi 2027 be wini na mo ye be wiam meka che na nakosi se ma wo se meeting bi be koso asomase to be to ma obi awu ampa esi ye na nakosi ye me dance ni we NDC ni cha asanto regional chairman en kom se bia no ho me sha me meka ana me bodi se esi na meka no 2020 me catch na nakosi se mba fa mu percentage ne da boro me on dem ne goro pa enye me party asem ansi na dia na me nkoko hwe o mo pa aduane adi oh se ne wudi kan bi sa yi se rebe no usu bempa sika be no nya fanta aduane ni no se emie asofo ye wo mu enya asofo nketo bi se Reverend Beduko bi Jesus ahofe wo mu nyina no ya asofo o mu nyina back NDC no no kore Reverend Beduko bi na wo kan merbi metu se na wo sesa ankom no but yes still no eni kwa se opere ho nkom se de wo sha ruade ne fa so na wo kae meboa ene nka nyame na be kose me na me de fa so na wo kae se ne nyame na de fa ne so de na so de fa no so wo kae wo kama nipa nyina ate eti se nka nyame de afa ne so aka ma nipa nyina ate na se nka de na bemu a se nka ni monyam hye ne ka wo de manu a se nka no ano na nka me ayesa se rebe no usu bempa no se ne wudi kan kan se wudi kan kan se bi de gu papa no hu fi na wo no so ba be ka bi se papa no betini awi na pa wa wi na se ne hu ze enhyiamudie bi ase no omkunu wase kra ma ebi enkopa mpaye bia na ya frɛ nso bɛbɔ mpaye ma na sɛ ɛyɛ prepare we pɛsɛ ya kaso ono na mama nim no na we so pɛsɛ o kaso ono na mama nim no ba so fara mo nyina mo kan ye nte no enkoye ba akofo me a mete wo kwa me hyɛn kom sɛ mama bɛba me kwa de me hyɛn kom sɛ percentage no bɛnya atara wo so bɛ mpa ka bi sa abeneza ka bi sa that one kasa percentage ne betra wo se commission a figure say be say na yes the whole Ghana pastor be no out to be proof say percentages na ye nya no ye be ma be nya ma na boro mini number 1 prophet amaka aka wan wi eno kwara me se men kasa ana TV station to a me firi kumate to a me ye mo obi TV station wo nyesa aka betimi abo but to am be me interview na ka ten se na me se men kasa na wa yere me dia no kore percentage na ni na me de to ho what dey make am ana na me nkoko se me so me ka se mama me kwa na me hye kom so percentage na ye nya 51 no wo betra ko 56 and 57 ana ma nkoko enti ye di enkomo no esi no so se ne e koswe e be boa ma hama mamu ne fi se NPP fo hu bi amoa wo mu as Ghana sofo no nimdi adidi sofo asofo no sebi ye mpanyimfo no bi ya ye o nimdi no sane no we e ma obi ti abonten a ohun se e bia o hyem kom na aban ne ba ye ma obi di se nya sa de na wo prefer eto wo hyem kom wo asore ba na ekosi esi ye no e no wo betra bedwem se ma hyem asore ba kom asi wan fa sedam ana amena obi ahu se ye me na me hye no kom ada na mama so de o mo yesa kire se o pe enum nyam ana favor bi ba enum nyam me favor ade ne de ma okay what it ntia ya prepare so mo yesa asofo nketo na ye ba no me kwara me nyaketo a se me kom mpanyin fie no me nam 46 e ko 50 years wow enti se ye nketo na e ba no ye gu mo ni mu ase asofo mpanyin fo bi se na no na me tie Daniel Bishop Obini no ka kanse me nam sofo na adwena yera
say what the trickers they will not ya will be no yana yarasa so anya yarasa so kwa tam na firi hin na aba so we ndifo nyansa ni a yansan baka because who can or akolade the peke adom na nkasa no the adom na ye adwuma na say ah obi nim trick na bi no ye no wo gunya me dwuma basa nya me ba to so re no wo tia so kana wo nyuma bone a wo ye oye and don sa da ka say nya ode enti me de me person me kire ne say tituru oba Asante region Asante for sofo no omo big problem. The last time na me the nkrama yawura na otumfo say one shane mine na sofo bi pie na o ma jimi no do so sa on bande no so banya sofo mo yesa perepere na e Asante fo asofo na yesa anema no me na maka o betwa me no kwa maka ento mo nsesaw the last time na me ka kire ayi we computer my and I no sofo kotonya enya problem kete no ba page wa me twa o ma na say me call one Ghana TV na maka say jasa jimi no enya sa de na bi so from being no badwem en fro baase abra wia na wakwada obaase no ana kro freme di fuade na so from mienu nya asem na back me mbaka baako akuto ne ba he no ko bedi watem o ma me twede a ka me frena ka chen se jade wo ye na wo ye nyame sofo na wo ye se na de ko no wi de o bere sano wo kana korona no ma town wo tire me ka no eno ntine ya na me kasa me se obi yire nko ana me yere ompe asofo no te wa se wa yeme nte mesum ni fidie mere ba dika aka na wo fidie no so se me no ba ko bodwaman na nyu bi yira ya promote me ya fancy o ni krakra the krakra se le chia otifo na onyame adom na wa amasaman na sa wo kuma se bra na okuyare bia nana akamre wa akra ye nyame adwuma o how bi da so problem bi wo ye go dealer wo penkrata sem wa buruchi man nyime bi na wo ye na wo pemwa awade be nam ye bible so ene yesusuma kwankyere so ya boa nyame nhire otiefo nyina Prophet Abraham and I no atwetwe enkomo no mesro no agya wo comment e wo video yi ase e de ma na fe mesro bi mu se mi subscribe button no so e too much gh aya kai na fa notification bell ne kan wo de ka ho sa na upload ni to mu apɛ wo ne first person ya wo benya notification wa bo so ahwe e hu ne